Watching the Ahenkan 93.3 FM show. Me need Odi Ahenkan Kwame Yeboah. Me free Achima Buabu wa Bremantam. Kale mo mi krom. Obi antimi nyame hwe. Mo mi krom. Bosu me ni da tosu edu nwatwenie. Ena kwasi ada. Akritofo agidie dodo na sa kwasere wakosoma awurade intene asori ebesu mene wotina kopinsa baba nonkono apan simaduasa DJ on duty is DJ Face Kwame Asante live on Facebook and about music pop music. Praise the Lord. Hallelujah. Odi Ahenkan Kwame Yeboah wajiliga ojikim Odi Ahenkan Kwame Yeboah wajiliga ojikim My name is Ahenkan Kwame Yeboah. Metie Odi Ahenkan.
music 93.3. Oswara Uti. I don't follow me, designer, and she has it. Namaba can show sweet and BM. Today, I get you. Welcome, now Odi Ahenkan 93.3 FM, the best in the East. Ahenkan no Bruni Odi Ahenkan Kwame Yeboah wajinidra ojijim Ahenkan no Bruni Odi Ahenkan Kwame Yeboah wajinidra ojijim Ahenkan no Bruni Odi Ahenkan Kwame Yeboah wajinidra ojijim Odi Ahenkan ye ni baby a tie na baby a tie na nansa die o fa so Odi mi a me ba Odi Ahenkan trade am for Israel o ma o chenso na ye kese bi so be kese ba Odi o for me elder Emmanuel Besim Master anu oten you fear we any rather seeming cover. Minko. You fear back. I mean, because you didn't know all cancer. When you make him come up with me, you know not be fair. You call me coming. No shake it to do what I'm taking. Listen for. But jam commands. What I'm missing. Now, me family tire, Master. A Christopher, say a Christopher. So we are Christian, we are Cramonium, we are Okoto, we are Musum, we are prophet, we are apostle, we are bishop, we are Wayo. We are business, we are sister, I dear Mahun in Edo, brother, I dear Mahun in Edo. So you are Christian, we never smooth Yakura. Master Sheye, na atemo dani beyewu, asofwe dimika, the president, former president awodo, current president awodo, na omu dimika jano, UN secretary general former, yewa konfiyane dimika, na sheni pa obiye di one mama so, everybody when the team one mama so, a team for, stress and jago na so, a wuwo, ayemfo, ohiwe dabano, wuti ohiwe dabano wutimika. Will be a fatty master, Mr. You will not offer me, and you would more time. You will see any, and you will hear me, and you pay that trouble. Now, she send me a software will be waiting upon a muscle, a software will be waiting among muscle. When I go, one I guess here, if we can a jump whatever, now from a cassia boom, Sanya Sassi was so, the real master, you won't be done. Ye were Obruman Kuma. And I want that pigeon.
yewo Odi kro na yewo Odi Ahenkan Odi Odi fetonwom no na ye retain it left there. Them. Come on, man. Chaba. Shaba! Bra! Nyani media kuno me huno. Nasu amudia wo hume. Se wankwa mami amaya dai. Asama no pe me dibra matudi said the enemy within. Hey. Enipa ni tua password you money no wo. Enipa ni una kwa na ba na so no wo pira o. Anu na boko shot afre na so no wo sa o. Anopa wu chemu Ahenkan 93.3 FM. Facebook live nso ejirem didindin. Ebia na wo America, wo land ni wo Italy, wo Kosovo, wo Azerbaijan, Iran. Wo Branasi kotokomchia, baby asani ababu manso akwaso subua. Baby. Pato edem. Ya woso, ene ya woso. Awo Kristo Nazareth nini bali dimu. Bible said your first wanya boni dan wo tobo mo ba no. Wasi enipa ye boni ama onyangupa ni onyama bon. Na se nipa fi nipa mpam kan boni a. Me awurade nyangupa ya no kwafo so. Me di nipa da sani bani ba chen hallelujah. Wasemi ye nyame no nkufua awurade yankopon wa twekura nti obi a wo so mbosum nyame ne nya fine wasihwe ne wa nya nyame fufuo bi anka miansa fo awurade ho na Moses kan wasemi ni nyame twedi ampon nanti manim na wopa waduma kuma nyankopon totrobo so bo awia anopa wanya ukamafo anopa wanya udimafo awurade anya wankasa wakocham no nya wakotade de nipa bonfo abefo akablechefo besusu sa amra so o Yesu Kristo Nazareth ni bali dimunti wa ma oni nipa ko woni ni trim won mabo na wanyu free esrani amane abuam ena agro no ebeso say you shanu su say DJ awo hwenu me very DJ fish onu ni the only fish awo ni so no watch ma boabo asase so hallelujah. We are live on Facebook. Odi afa message ni drop message ni to yen so ba drop no am a wiase nyina to nka say you we bobia Odi I don't know me did the diner and she have not. Na ma bet na Odi Ahenkan show so dey na ni se be Odi Ahenkan yetie yo na ni wa bikuna uno oh yeah panisa ni wa bikuna uno na ne media kuno mi huno ansu na opra wa say no kani akaba mi hudi amenya me ho woni wo bi kuna uno baifuwe ya panisa woni ayenkuna uno baifuwe baifuwe
I will die for you. That's what no. I can't live without you. Umoja nede. Nipa boni kanu kunu wani magwase. Wasi nyami ado wantu ni sinkwa baju wankwajo. Jobu yiri akabi chilano. Senkabaya pa unyangu poyechi. Na onyami wa wanu wame akuro etu se. Onyami wa wanu anu wamu wajwa padie gine fiu se. Onyami wa wanu anu wawu sku unya jumanye. Onyami wa wanu anu unya wadie. Onyami wa wanu anu wajuma ubre. Aya abonsam ensam kikanibia. Wapa so ba kwabra je unya kwa nkoda wonsudu wani ato yangu ponso onyami bia ni ho ubabo brabo me ba cho mi zini pi akache wura na no pai se awurade nyankopon otiaseda Choni sawana wadu ahutu asafo awurade so no ade nyina di boawan na ewom ye maami so betra wi siyom na wodi wani anto awurade so a na waje Yesu Kristo adi se ono ne wiase age nkwa bibia ni ho a ebeti mebu afaso entie dia mafoka entie dia ni paka tie dia asafo awurade waka esanse enemy within otamfo no bound dia won ye no bound wonu na ekọ na eba uyi die ya ne ya wonu anyam ya ne ya awari pa ya ne ya wadwuma we ya ne ya the opportunity awanya no eha no pa body bi wo nwuram ya fa ne ka menku ani ya body Kamenku nka baba mpese na wakoma toyo Kamenku nka de ngu begusu Kamenku nka betwa na ware aka obi nko nanka wo da fom se tim aka obi nko nanka ya de bebo wi wan sode biem aka obi nko nanka sabi mpraduasa wo san wadi aka obi nko nanka wo ma anye yeda we are no pen way depending on where you can hear my voice. 93.3 FM. This is the station with the heavy equipment. Me see the enemy within. And no pen me baby sound cry say. We time for ni to me changrade. We time for our bound we need to me changrade. Dia one pound here no we need to me changrade. Na Saudi we never twa urade Nyankopon so a. Na wan sisi waso ade ama de ripa kan. Na we be waso ma urade Samoa, it shall be well with you. A bit see you. I would have debated me a cold Kwama. I did a man who cry. Some penny phone pack candy at us. It's a man who cry. A boy Rumby. Into one sober man who cry. Now we don't want to suffer with so. Look at your Christo say. When name is for, when name is Bamba for, when name is Quan for. Me anipa, my fumu urade, my boy Jamai, my Bokono, my Din Sakuro, my Edian Feta. 3.3. Nansu my Jammy Pemu Diamant. O Yami no Quafo. Obama ne Sivie. And I'll pay me more achievement. I'm here to motivate you. Me basa me be show cry. Me basa me be show them. Me basa me be mu when you bounce. Say we town food ni 2 min chan urade. Dia wo pa say no ni 2 min chan urade. Dia wo pa wo no ni 2 min chan urade. We say we di owo sunkuru. Na ne man tam pem ni nya ya na yaresa. Na o san sen bia so no tem ka say ejamawie into wo haw no anu ba bawie ye. Wa mane ne ba bawie ye. Kwadanda na to betwa. Enkodua ne ba papai. Ekwamu bedao. San say we di mafu no wi ni nansa so so di biem. This is the voice of Ghana's international killer Bobonia. I am the C.E.O Ahenkan Kwame Yeboah, live on your super duper radio station. Ahenkan 93.3. Me didn't kwasi my guy. What's Odi live on Facebook? Minta Ebenezer
Osi Odi, God bless you, Ahenkan. Kusi Nana Frederick. Osi Odi, I feel you rough. You are my mentor. Thank you. Odi, you are my mentor. I feel you, Pa Medase. Che Daniel. Osi Odi, you do all this morning. Joyce Hansen is also watching on Facebook. Isaac William is also watching. Fantastic job done. I am watching you live from Achim Akrofufu. Greetings to my mom, Yasalina at Achim Akrofufu. My name is Kofi Apia. May go live every Achim Bunsu. God bless you, DJ Fish. Nami Shrow, DJ Fish. Obi to the Atoso. 3.3 FM station here. Emmanuel Ofori. I said, Dada, I love you more of him. Charles Darko is also watching. Douglas Yeboah. I see Odi serious. These enemies home. Ya time for me nyame. Obibini K. Francis was a main show all the way from Australia. Patrick Kampabin is also watching. Joyce Hansen is also watching. Kwame Asante is also watching. And Odi Ahenkan Kwame Yeboah menso me watching. And I don't watch mine. So one Kwame Yeboah die. And you. No media. That's one of the God that you serve has no limitation. Onyame na wo som no no onye nyame a wokopem baabi o. Onyame na kwabam wo tremu a anu anu baabi e kwapem. Ayani na mame. Nyama wadi wa mablabom. Bogala she yasi agramegwe wona menye ho. Meji anyongofo eda mini Christian tem. Enye wo anyongofo na menye ho. Ana enye wo susu na menye ho. I am very purposeful and I know what I want. I urge you to be purposeful in your life. That's right. Tumina brase. Say yes to Bawa Brabomwa. Yamanina Baye. Oh. And yes, Atininsawa Libremwa. Tumina Birase. Yes, Bawa Brabomwa. Asimasane Abuabo market Ampa Mo understand we be talk on your class of your all peoples Abozege Bayanyum Mo Yanu Yabaje this is Sabre to someone.
Nana Yamunu Manano, Nasu Wadida, Osumucha Wana. Thank you, DJ. And you oh. I will listen to run film. Now, obit me transport Busano. Now, the me come with dear. Do a bomb in the film yana. Namin kwa dia dan. Ena achimanza ya miti. O dam botama miti. Mitachima bwabwa sani manso kroso. Nanso min kwa me Italian na why. Min kwa na mabo jamai. Min kwa na mabo krono. Inti min kwa na mba asase so sabin bread asamati obi na so ana. Ewrade na tan. And was you and ye hintami. Sure, a man and a jim quan Yesu Christo bat at the first assessor. Nobody yasing in our bonnet swine. Or Yami yin and hintano. Into a mirror sassing Bensono. Or cast a dang and away you and ye hintami. A mere bonny baba soya sono. Or Yami yin and hintying. Nanso, say you knew only a kayan bonnet chair will a day. Nay as a saya quire. Or your Yamino cough say, dear Yakrino, or sad in my. Take it. Diya dimbia. Awurade sa obeya firo. Wa play DJ. Ma sa amai. Onyami oniatro fa wura shawura dimu no baji saw shabre wa brabo nyina basesa sadio yemu nu ma no na suda bia wadidi o awurade oniatro fa wura shadi mu ate Anso dabia Koswana drop messages. Sansa, I'll be reading your messages live on Facebook, text message and WhatsApp. Kawakuma to yam anopay say yemu bia sabe ne yantete kwa na ndaso de yemu na ani daso ani yemu awurade ahuyama bo na wahira yan de a me show bo we na jempan Yesu Kristo di mi say wo uye de ba che ye de yi won kwaso ba che ye de yi umpaja ba che ye de yi onyame won hwe de abusuafo kafa ho no de ahira na abusuafo mu bi ka eka mu kuna nka ye fu anda ka na eba ti wo pa uye dabi Nanso onyame a wo bo ne de. Oh my God. Wo pe yie. Nyama ni na be ye. Onyame ni mde ye minti. Obeye ni na mame. Medini Joyce Hansen. Wasi amen. Yada wasi ani nkwansha no pa wudi abran. Onyankopon hira wate. Nana amankwa rep wasi mboni yo Odi Ahenkan Kwame Yeboah means your family Rose Raymond Amanin Ampofo wasi wodi anope wa meje tuato me kwa sorry wasi Raymond Ampofo assembly member Achembunsu okay Mami ya se wodi mo fire kejagum Obibini K Francis was working in Australia. Kwame Asante su jinamu. Ana menso mi jinamu. Eni pami ansa ali ya studios wa. My DJ on duty DJ Fresh. One work here nyum nugu mu. Ana Kwame Asante su atam say bam. Wadima to Facebook live. Ewi asi nyina hweme. Afewu a wunyi huni no. Unumu nie. Odi Ahenkan Kwame Yeboah wajinidra ojujem
nisuo obi te nisuo Shiva Atan tan 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 Kaya Kraman fu Kraman Kraman yet is like no was I fu and to the radio Mida was saying Mida was saying What a music. Mida was saying Mida was saying come on for me this is me with your means as I imagine one Engamejina wedding. Na nanya gubaza kama funda bia sisame. Oh, awurade ya de ukawate. Pacho beti me text message aba. Ana I'm friends WhatsApp. Anu de ba 0594 841 044 0594 841 044. WhatsApp or text message. You go mo ho. Akama fu babio dizamio widiawizo. Engamejina wani Ahenkan Church is on fire. Wedi Ahenkan mejani kom na onyame hirawo anopai papa. Ya fami DC salty anwo achem asane. Wedi Ahenkan anopai wa ni nyina. Wa matia miti Ahenkan fe mayenhira. Ewo amakrom aboze de meda wase. Media me for prophet Odi Ahenkan. Wo ya adwumakasi ade magana ene wankasa ho. Na uye mi senior. Inti me via from say was wo amakrom wa for Odi Ahenkan ho. Tusu betim no text message aba 059 4841044. Medidi na rajimai na menhwaw awo sunyane Newtown. Nana osajimai nana yamisha wate sunyane bono ahafo wadikai ya fami Maxwell du na menhwaw awo Cape Coast Adisada campus na misha Maxwell kwaso na hwe na yin usu ade na mintu be odefo ube twawo nso ni ti tewu na akrom. Perseverance brings success. Amanga can cry. About 8:15 I may be a telephone line,
na nkranhye sama media ma no pai de opasa o ka de opasa o di show hu kran de opasa o ka chechefo na so de aba betimi so di waseda afa Facebook live Ahenkan 93.3 na wa hwamani se tadwa ena so de manfa ni agro ma fa mo to say jata mata de na shabasa jata ta de o ya maro jata mi shata de o ya rough maro okay Kwame maro sa mabodwe sam papa bodwe ti abodwe na ai nice where mabodwe zero shalom ana miti kwankra no aisa mo fa kofi ane uze ni titi sa agre tuba tima join live on Facebook na wa manim dia no me hwen so dia oh aisa me wife hwen ni bi dabi wife hwen dia fa chi mi dia so dia sa se hun kakra fish sre o sre the boss o the boss dabi o hwen dia fa nto yire hwen ho o yire hwen azisa duro me o hwen dia aisa trata tai oni akrobeto Ghana's international biggest news your friend Mr. Akrobeto abonze kru Wonsu Solomon enemy di Kofi Onsu Solomon o achemba tabi wasu wadi atabra o ma redo ni so ayehye DJ Nabe DJ Van Fashion biano baby awurade anse stop shabia mawate dia atia na kunton no onyankopon tre no Mensu afami Abigail Oche menshow awu free Ahenkan latabi akoshe no odi Ahenkan Kwame Yeboah kwa wabonsama na so ede wo pisa for maboy oba Ahenkan for maboy Kwame mbonu yo Amwako Prince wasi wodi efemi Amwako Prince menshow free Ahenkade adonkro no achem kade adonkro no omyango enwono zuti sa kampro enwono asia no me over kofi an yire sita brand de na kampro Jari nana isia wase me show every takwa kro ba ko takwa mpotam ya fa no afamase akotom ni nyopani ni adane nyinsan Abigail Oche wase abozegewe ya family Alex Odio akrobato brother wase odi Ahenkan hu de wose akrobato ampa uhu mavu twabo mi Mensu afami kojo amwa ade mi wa brochi mem no way me show live oh mama fili kuba fili mo donc kopim no miensa me o peace of him me po mesa ba yisi ade akwa no mu ye ti aboabo asane manso akwoso de munyai ekwa no amu gukota no ti yebeba papa ya yekrom anso do ba head bibia wa habi amna say pa awobi ade no mi fie nam say na aboabo na dane abroche na away Ahenkan de pressure Ahenkan na Kwame Yeboah abranti aminya abranti azizamia mapampam kwa Dennis munyina ya metipanfu nsuhumia wakasem na me Dennis maba kwakura mu ye enje bia nani padia mia enje we come pampam di o Facebook wa udi he join udi munhwe me de kire camera no hwema pampam wo aboabo ha nanim kwaku Dennis a me classmate madam fu me nuanu no hwema pampam na munhwe kwaku Dennis pampam asem na me Dennis agengwe na mama pampam afai me dia udi magia now time ya okuba beti atu yomo
Me ma me ni akua frakuma. Ni studio ana meti akua frakuma studio. One day wa na upe huro ti akua frakuma na wo so wo sha. Noah Nana Kwame Jr. was the best man of the moment. God bless you. Noah Midase. Anna man for bisa say Odi Ahenkan watch quarter pay. Watch quarter pay. Mumpe of a mensa number mame. Mamu fa babo am yegma mpe of a mensa number mame. Na mi yonzo am de mensa e be kire camera no. Mu ha mensa. Where is Minua James me kase bia chama samato aso me ma me akua fra ko nyame mfa ne kransie wa wutie ma taxi driver ma volume mo oyade ene me che taxi driver for me ba Facebook live me che petru ba 2 million answer ma sole nati Minua James ye nyina ko jise generation anu waso afra Yesu anu de ne ka ayifo no prayer tower fo no na ene abuabu kontihin pani akonu obehia fuom ene ekohia akusie bon ene ke jane mokogum boni jasa James awafa Yesu fufuro kusie ji boom wa kanton so gum sokoto baba jibi na mte kusie ba kontons na nkakrante de anka batwiki ni panai Jijana wasema bibi kusie ba ko ayechi no sokoto baba tolo bodo bo shigi debre na mti kusie hu tons ninti nkakrante na ineti na nkaja tam generation so no kosi ngobe Apintin Abigail was in your life background. Come with them. Kwavobia from Kwame. Eric Matata or Kofodia was it Aboseke. I'm watching live from Kofodia Jackson Park. Ahenkan FM no size. Abuabu to the world. What time Abuabu the area singing? They are ready to me. And Yami Namaye. The dynamic radio man, Odi Ahenkan, God bless you for your message. You're from Kwame Asantimo. Why are they? What do you show free? Broadcasting Kaswa Accra. Good job done, great job. Midaso. Daniel Sintim Abuaji Daniel. Greetings from Hamburg, Germany. Odi, Michawate. What mama feel what broche her? Obaga Samuagana. Radio near Palma, radio near radio. Abozege, traveler man, God bless you for your good work. Your friend Amponsa Samuel. When you're on Facebook. Mensumania jipasa ene yanka si Ahenkan Abozege. Wo gina radio iso. Ya fami Gladys mo asani bangalo. Me chami mame akuya santoa. Gladys. O ta the message ba Ahenkan pa ya da sinyami shira. Yes wa dan funi akolomia. Ana ta sa so hunya fe. Monkeys play by size. Utumi ngaso Odi Ahenkan. Wa mo we Facebook me ni tadwai. Untimi ngase face we madam funi akolomia dabi face first ano emfa akolomia anyonko ne nipa mu ni di miao na dwene nye Wodi na to say me mama Agnes Kumisa mencha wo ma no wan fa wodi amo wodi wodi bebe kire ya from DJ Levels man no achema boabo piao wasi wodi Ahenkan uye kusie ti ma mo film o ma radio ni so ada kusie de wuni apa ni ngusie kusie ni ni ani ngusie
Wasemi maame Agnes Kuri. Eso wa chiamidi eden. Uma midi na de ba okay. Owo amakrom. Curtis Asari sa owachema sane. Wasi mwani adwuma atu Odi Ahenkan. Wa nhweye umya nkwa asole ne. Powerful. Me dawurade ase so wa bɔ me ho man fiti afimi ni busu mi nyina me ka cha wade se nhyiranka no ye fa me Benjamin me wa chema sane akwa wu ya bema onyame hia wate ye de wasepa no afuto de man Abozigi Junior ye fa me Evans Kwame Buade United States of Abuabo Ahenkan FM number 1 Yanka number 1 number 1 why okay brown man so 0201 944485 0201 944485 0554 820910 Amincha in Calf Magma for you so I'm a papi passports Opoku Obrempon the great Opoku Adiaba. Hello, me Hello. Yes, sir. Bibi abako there. Oh, Nyamiadu bibi adam. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Amen. No, your first anaka friend. Oh, but I am original Cassette joining Quanta, aka Molukrum. Me da so original Sambana no pay wo kan e dey akere na tie fo nyamesama me de ba yi. Oh, yeah, that was the first. Anytime you obey speak, I come to me back. As papa a train. Now say you see na supreme. Now put some out of them because memoir ya ba ya so thing. Me ka ho. Yes, oh, me ka me first. Omutum phobia me kwa na malasa ko din samwo na maba ndi yesre nyame ahone se obese den amen amen me pato me taxi me Facebook ni minim ho ndi wo se obete fu e ne ye me duty okay mama me ba you be unko be fa so ene why mpato yo me that's yo thank you you back come here. Now I see the French mixer. I'm a depending now when I am here. I need back to father. I can't even Within the anointing King GH. Odi Ahenkan me ka jo say me Libya. Amahin Grafani Tripoli. Me tell. Me yo some say tell peace of him. Who Odi Ahenkan? We are more. Hello, me muachi. What is your by for Saraka suffering? Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Body nyako. Wow, ni o. MP3. Me that's your the great MP3. Jagum. Oh. Ade o ma ka ni nyina ya de do. Nyame so na koso collect. Ida radio say. And that ka o de ba de nyame atu nkwa na mu pa because next Sunday pa de we awama. Sunday I there no. And easy. No. Nyame shira. MP3 Yakọ ahokyere mu pen yakọ awihie mu pen kwadanda eda na yentimi na nda so bia ni ho nanso awurade no tumi ade nyina ye no ofani pano wade nasi mapomba gina bia mema hallelujah good morning what is your best free praise the Lord. Hallelujah. Come bless me kasi amaku. Amaku fo nyina ho ye de. Atanya na do bia. Mo asawa me to God said the enemy within otamfo ne ben na so otamfo nyanyame otamfo nsunchi Kristo asaba me de ba ye dia na okafa ho. Odi nyame sha na ma pa ko ye. Ati ya odi ko na nyame pa wa nka bedi. Nyame aduma de so ntaro so wa ye bia kan. Nyame ko so asira. Amen. Na odumra bi agniana. What's it? Agnes community no. Ata bi Petrus school meboa. Aha, ona dina diane pa. Na me dina diane wa ka me on. Ai. Mate, el ma ba hwe no wa na diane me di me twanika. Why?
Was he an unconso? I am quite sorry. That's what they ain't kind. Yeah, show of Facebook. Yeah, Bakuyo. Your phone saying Oxonaf XCNCL. Hey, we do. Was it God bless you for your good work? Me that's me. Hello, me watch you. What is your baby? Praise the Lord. Hallelujah. Ah, yes, what the ever as a friend. I go for work as a freshman, and I want to be school at a preparatory school. The Agu Master for free. No, classmate name Matilda. Matilda Odame, no, I've been papa. Minimum in a Miranphobia. Nano pay a summer me by a Diana Candia Faho. What time for Yami? Ah, what time for? Yami, Babio. What do you mean? Free me and send me. Oh, said what you're from him. Oh, hey, you two are my mobile. Yamiba show. I say, Yamiba show. The Baba was family. And now, time for my. Mami unim onyamia otumi adi nyina ya no ose munyi a ogu mutiri so mpomi awurade nyankopɔ minim dodo iti me cancel nkwa na no pai se de otamfo de nsa ka no Kristo nti onyame begye wade ama wo wonu me sa aburanyan ya wunti na wo ma obi sra agwabo ma makokore ampa mikaye ampa mpa brano kura ni nyane no mara masreno waso otemenka le kanu pa le dana se na mi shira o se wakai no au kafra afisa se na akukọ kwa de watra na wadu mponji ni nwan ene na ntwinam na de meka se ade bia wo se kura ma wo ye no fagidie na yero ho na ye na kwaso abom paye na wiem enye nyame sakra na wate eni awreho biem yawo fu akwam ka che Awurade se Awurade ma wo de wo pe enye ho nyame be sakra wo amen I won't change your video for ayana wa dia you don't know why you na sunya wo no na esiene kajanya sida arefre oni pa da bia ya mpa ni say dia Awurade nyankopon ya mi odi anka mi refi anu agimi pa arefre oni sami ka ba bia mi firi ni ba bia mi da kro ya mi firi mi na mi refi mi say nyame nya hwe ma mi a me na nkama jim pa hello MTN anwe ne simbiem monfra Vodafone so 0544 mati 0554 820 910 and 0201 9444 85. That's right. Stand back and take account. Or therefore, wait, it has to be you. Akokroba nyankwa bro no ma ose aboabu boga etese ho me hu yo ado me mo achi but your first and free praise the Lord. Hallelujah. Yes, we do. Amen. Now did he say? Your book no kusi wa tuba nsabeka wa amarita. Amen. 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 Ko
Nyame on sranya akone ne yere pa kwabena nya akode obomoti no. Okay. Sira one ne yere pa die biom dom sa be so bia enye nhira mo. Amen. Abo zigi. Ya fa course na kodu age 45 wa. Na afi ya the practice na be gumu ha. You wi na the rap na twaso. Can DJ Fish asam dan so. Ado, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Amen. Me ba cha France na ga se friend Ahenkan church no aba so yi. Efrefi batebi midindi Mary. Mary ofrefi achimba tebi babukala krom. Mpachai. Ona na Debra former worker of Biak FM wo free. Mpachai. Twaso a sister Mary Yesu mame. Yo. Eda se ani nyame sema o dia ble ya no pe. Pedi entimi sorry cry e nyame. Amen. Nyame se wonkwem. Omanye kese emrotokra. Amen. 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 Ah. Yesu mami we do say wo bari Yesu. Ya bo ma send no uzi. No Yesu. Osmensu Jerusalem mamia. Munsu mo ho ane mo ma. Ma ka mo kan kan me da fom timu no. Munsu mo ho ne mo ma. Na me mom de minyanto fom e fom. Okwadu America trum na me kroro. Hello, me mwacho. Da be uche o Facebook live. And then pacho low volume no e set no so na e ma feedback wa ha. Odi Ahenkan Kwame Yeboah. Me da so ho. Your friend Asmani Raymond Ampofo, Assembly Member Achim Bomso. Achim Bomso a promantem here. No, why are they? Odisha by you. Nyakopon unshawo any edimapa oye udi. Amen. Brenya brenya mi ebebunu nemum eya na mitiwa na makuma atomi yem papa. Amen. Bia obeku bia mi follow papa Facebook where Peterson bia udi. Keep the fire burning. Na me catch a radio okusku e wo KNUST. Okay. Enra udini birthday. Say me man happy birthday. Your friend Ama Esiama. Amen. Donko. Free Central Region enra and udini birthday or KNUST level 200. Thank you. Yankopon unshaw na onyo kese papa. Thank you. Bumsudi shenyamin ka Odi Ahenkan Kwame Osabari ma nana ya Sergio mi wasawi bodi Western North na anopai wa chesa radio no wa bim kwame wa bim na radio na wa na ede saro emu api ado memu achi o mo adishaba praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Mo your friends are gasa free minu aba. Na next year me free Abu Jamaica. Abu Jamaica na na akua oni ede ko anim na metie wa. Amen. Sure. Amen. Ebia me bompa ya me stress nya me mfa wo so mfa nyuma pa emra abu ha. Mi amina na akua ni ana. Ta pepe. Na na akua enkwa na ya izizi ai. I'm here for. Ya da radio ase ene mi duachi mi ba wu bia ka o. Pate. Eno na me ka cha mi ri so nya radio me ba nyum no. Mate. Hello. Ba na na akua. Wasi wo bom paya o ka kire urade se onna me so don fa nyuma mra boabo aw urade we ni papa na akua sa me nyo difo me nya sofo na me nyo asampaka ni me ye a common radio presenter na me sira urade nyankopon se sabi mpere za se otimi bom paya bom di wo mu ka se urade na me a nipa boni nipa fon to se me so na me mfa nyuma mra boabo yi urade so nya wakoma so ade ma wo na me sira wate owa me ho adwempa bebe promasam bebe zo tame san bible naka o se enipa nyina dowa die enti se wo promasam a eye o ma bible asam na bem
nipa nyina so town so dia ene edue na me de se nipa nyina ntan me ne nipa nyina so ndo me mutro mojo nwa akokora na wase me hwe free the studios of Kasapa FM ewa Accra akokora na nyankwa abro no ma owon kan enso wotin kan bonte ayi Kasapa yi eno hwe Ahenkan FM wa feel FM Menya hode na ya na dance for Makosa Maria media Mako Jerusalem so kunkunya ba ya so a Erade ntie benya hode hello memuache wonu tu tie Facebook o ye wojina so Odi Ahenkan Kwame Yeboah. Ajana wan lo radio no wan kan bonten so. Odi Ahenkan malonu pepe. Mo udam uwo eye enkran ena wa frɛ akema boabo yetimi di aboabo dunkan na nsanyame ayebi. Well, Odi Juma pa ena radio ati. Yes radio dot won ka. Ba ya to eta data say ye bet you. Na safoni so eno chese uhu nyamaye na temu wo Jamaica abo na wanka wo Jamaica abo e ona yi Richard te takure abo Jamaica ena enipa ba tiedin ba ko ye fa na takure wow abi ya mo wo ko ke wo papa enye kuro kitwa Jamaica Bob Marley mu nyina to Bibia obi Mate ya be mo ejima pa o de so o my Ghana me ka sa aboabo because me ni aboabo so be o fa bia me follow Ahenkan FM me da say na bia me ka se me man ka se o nyami be ma we si de na nsa no be ka se nyami aye bia ma Dabi sa wa ti na story a wa o de a o ti me ko ba pe nyami aye bibia ma ni aka no enu no di be de Odi beka huama Amen kan hu na me di jamu na Pacho mi banso no wa sham no wa jubu ku no ai That's all Ajana 1 Hey What do my papa my hero I'm watching live from Nkoko in fact you are my role model God bless you King Kwasi Ben me da Kwasi Oso Odi Ahenkan Kwame Yeboah keep the fire burning within the Nanaya Asamwa am wo dobro Jama dobro o da bi drobo enye drobo awo German South Oso me show live on Facebook na uya me mentor unyami shira wate me da nana ya famina na twene bua kodua brempon Odi Ahenkan me don toto kwaso na boadwuma pa uya me mentor me show live free Kumasi inside Let's Burn Academy abuabu kese me da se o mama media meshe liba zumani wa ate ezo hwa atura bi na madwara no pa na me hwa me wadrop ma yi atade ahye na me hu atade a menyia na me ka cheru ade ne se Kristo me dawase sanse me bia besi atwamu a na sabem praduasa de ebe hyakwa de apie no na edene me kaya me bi sofo nana anyani boadu boye crusade awachima boabo Jesus generation atade a mesade akọ crusade ni bi na minya no am yakua fa akoma nto mesin ana me de ball kola sport akwa na me hyebi ana be gina crusade na se ti se na nyame adom na se biewe wadropum ni enwu atade a yenyin sha na nya nipa na aje eye Kristo na aye new name na na tami ewu minie Jawradia kabia ya nukwe Jawradia kabia ababam Afedia meni magwase Mede me want to your kwasu Mede papa mio Mede me want to
Mama me the mesh. And if I go man in my theatre, it's a brand yammy. Mama me the medio. Mama me the mesh. And therefore, go man in my theatre, go man in my theatre, go man in my theatre. As one for best my friend. Mugazeri na so amfa. Abama meni amasa. Within the area Kwame ba me wo University of Education Winneba. Me nchi ankoma me mame afia Jesiwa. Ena me nana. Adudu na freno uni problem. Wadi God bless you. Nana Kwame Ofori. I walk out at Doha. I say I'm watching you live inside Tamanu town. Mr. Wachia every year mami owa achima sanema mwate. Alaji Shai. I say me go watama. Alaji Shai no. Wadi good morning. Your friend Obi Williams mo sunye. Crap me come wate I say Odi Ahenkan. We are the best. We are the best. That's all. Adiana this year, kwasino no, wasi share. Odi nukwa naka no. Onyanku poni yemu bi adini ye. Sansanan kanida swani ho. Awurade. Awurade. So obi se wo kwaje duro de ye na no hwem sere. Obi se wo kotua duro kwa jisika duro koku obi akotu obi moja. E de ye na no hwem sere. Wobi akwaji sikadua yama na 50 million obi chop money yama na 100 million kwa siade kwa me catch us sikadua bia ni baabi achi se Kristo be hira onyame nhira ne money period for inti se wo be ya adwuma den laziness kills talent akwaduro ekum sunsun na ekum adoma chede edin se be ya wo de kura mudiem na pem kosoro na jansa wiye asamwa kumse wase me show our Paris France kwasi buaten sa me show every Dubai wa badwuma aya tabra wodi Ahenkan atabra kwasi ada na wiye enche bia metu abetrabo abo tibisa favoni here me on be frame your phone so hello Odi Ahenkan 12 for Bonti, ya the news no atu mail imprint it. Ya for telephone so no kind news no. Obate bing 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 bing. Please 104.3 FM that is Mama Pramato. Pram Tubra Kasaba Yabwa no ewo amamu ani ya de ni se browse dim. Kasa mi kasai minti Peace FM studio. Ma bam pese ton wachem abu living bread school ni nchemu ha ana chenkwana na minu bremu ambejensu aya bodi ampese anidan muku ayetwie eja wajo akwajo nye ya samwa wasi oh keep the fire burning abozigi man wasi I really love you. And I want you to wish my headmaster, Mr. Ajay Asamwa, happy belated birthday. May the good Lord grant him his favor. Mo yawayade. So I can headmaster. Wodi. May you free Asante Achim Dampon. Salifu Razak and Midi. Honorable Alexander Kwesiakwa, good morning. MP for Achimda and the acting MC, Honorable Victoria Edu of Achima Bwapo. Mame ya mwachio, mjiri se nyami adom. Jina unaso, Lord amaso mae. Na mincha nana kwenti nana aduma kwankuma Achima Bwabo. Nana ousia akoto Achima Bwabo hima. Mincha mu
Wo Kristo mu gidie sam ho ye. Nyame hyira mo. Mama kuma so ade nso mram. May your life every Chicago. May regards menchia enkoma members of the Ascension Presbyterian Church. Achim Oda Old Town. Aduana this year. Onna kwasi no. Onna yamfo kwasi okay. Kudo amponsa ose Ahenkan good morning. Na me free achim jadam. May your life Martin Keynes London. Ose menchia enkoma minua apia boama awo achim da. Ye kudo amponsa Martin Keynes maba anu abrochire London. Momo no esu papa. Hey abrojafo. DJ Fish unyanska kwa broje kakra wai. Aton da che. Official Abozigi Minchan Koma Mabusuafo the late Opanyin Kwaku Efa awo achema subua the fro Efa Abednego waje cap mimi ngwatam papa kuro manyinase ni abobo anyinase Roma Park no so yewini match nepe ni adi jamashim Abednego waje cap Abednego waje cap Abednego waje cap Okay, some course. Hello, me watch you. Hello, me watch you. Opoku, sorry fila no so. Wa ba ifo. Opoku, sorry fila no so. Me ina free so. Why ni nyina me dinde ampem adoye danso some first ventures udam a well determined young man nyamishraw hello me muachi o Odi Ahenkan ma me dia force enie ya fra me amete bia na mo me bomb na ne say takum as in for you takum ama said you go to mama si mobi takum me musa mobi mimi bomb na nini bi takum for you Odi me prayer me pray sikadro buku yibi abaji bako mate na for you o ma me why me credit asa wata kuma mami fa chama boabo mini ni dimra ne o mi anu apam takum but for you o kan wa hweye utimi tafa ho takum for you Joseph Amuzu said, good morning. May show free salam Ewa Elembele district. Greetings Nkwama Methodist Church members, especially Bamiako circuit. Elembele noa. Oh my God. Eradia dasio. Baby Odi Ahenkan FM akodunu no. Ili Otadu Junior wasi abozige man no. Wasomi. Onye nyamo. Anwa kwa mungu asole wabaji mutata sana ure bevisa na kweshada what do you say it again? The Lord has been good for some of us. In fact, where were we coming from is not good at all, but being by his side today we can say that the Lord has been good for us. Greetings to my lovely and holy father, His Excellency Dr. Mahmoud Baumia. No curve, no bend for 2024. May Allah grant his favor. Amen. Wasi abozigi me free Dubai, more fire. And Katia Benjamin was in fact, I love you too much. Watching you live from Libya. That's what it. That's more. Okay, Mama Yentiem Pai Boy and free Elder Frank
donko da say enema bi wabusua mu a ehia se Awurade gya ye adwuma ebusua bi we are co praises da tobo empabon de betie intimidi kama DJ no segna say ye be presi we are praises ni yabona instrumental bi afempe no walupu na rap ni ginam Allahu akbar la ilaha illallah enema bi wabusua mu a ehia se Awurade gya ye adwuma ebusua bi wo ho a wonye ye wutim mu ani o feel okay but we ni hwe o you okay nti obitumi ka se ye busua de ye wonipa ye ni sika meme no ya adwene ohia bi ada wabusua mu no me juja tum mo edadonko edi oja ato ohia bi a we yabusua mu dia ma me nko kan mampani J.A. Kufuo ho na J.A. Kufuo edi mi ho adanse ka se ya me sha mo se boa ya me wa chirai the mampanda da J.A. Kufuo kan ni and Odi your appreciation of me is not one way. In this house, through the doings of you and your FM station, we feel a bit so committed. Practically every day that we wake up, our ears are so tuned to Peace FM and all the Choli sometimes you tell on the radio. Sometimes I wish I could break away, but I can't. So we love you. Continue with the good work, and it's educational. Help spread education in our community. Ghana is a young society yet, and that you are attached to this institution, educational, suggests that you mean well. So thank you very much for bringing this old friend and admirer and all the children to me this morning. And you've come with a phalanx of media to take pictures. If I knew you were coming, perhaps I would have dressed. But this is great. When you said you were bringing the children, I thought, bringing my grandchildren, why should I say no to you? Because I happen to be grandfather of so many of them, more than 10. And I love them, and I love all the children. So thank you for bringing me. Nti onyankopon oban mama nkyerɛw onipa yɛn nipa yi yɛnim daakye asɛm yɛnim ɔkyena asɛm tie mi yi na onyankopon nyansɛm no ɔno ɔba do ohu daakye ɔno kɔ ohu daakye no ɔde ogyedi nanim ɔno ohu daakye no ɔde ogyedi nanim yɛn nipa yɛn hu daakye no yɛ mo yɛ gya no so nea wahu daakye na wabɛkyira kwan no mu ɔgya nto hye no enyamina mekai eda donko na aka ti office wa baifo wadi chamu ahu abranja baba obi daache anu abegina kwamu ho a ojanya den entu hino eda mreku wo se den a medin de elder Emmanuel Kwesi mreku Odi Ahenkan ye nipa bi a metie na brebiara metie na mehu nyansa nimdie a opa so kasa Odi mia meba Odi Ahenkan twedi ampon onhyira wo amen o ma wo cheso na ye kese amen kwisi obe kese pa Odi o frame elder Emmanuel Kwesi mreku thank you elder mreku so the endorsement na tum na momu no opani mafo so obi pe wi noma obi epe wi noma wi nom envaso be no then na wo watima ya hwe ohun so ya oluma wanya 91 years watima 90 aba Peace FM hey correct why are there adia ba ko a me ye ne say first of all the fe nyame what we say yan na me kan say wo kwara to brigade no ne ebre ye wi gram ne ebra mo den wi aho ye fro kuro bi ye fro ho one mo wi da ma ye bi na me ye mbe kan cho me ye bi no wi ade ewu mu ne nkwanchen ne ani adiditudo wi ade ewu mu ne den nkwanchen ne ani adiditudo opani mafu na wo kan yo ana me kan cho 91 years enu na ment ya say na me dwu ho I don't take madness I don't take so far minutes enu ment ya say wo de on tia say so da opani mafu no wanya me ji sabare ta ko bi atwa na mo nse do minimara
no anya 91 years no of Asante members ya kwatema anu ayira won kan ana ne ba Peace FM ana ja chenkwana na me pass mi a mawuza me na nabi na mo na nsu kukuru na me ko ne nchen me ni di nkoma na ja sa bra ba mu nkomo na msi no bi wanya 91 years wati man nantia ba du Peace FM eno boy nkomo na osi obi ka jo se e ma asem nya oboa na Obani Mavo number 3 meet you Menu the chrome no ye ahin trooper Kwame Nkrumah sana na waka no se Kwame Nkrumah ahin trooper action trooper no I don't say ahin Obani action Menu the chrome no ye ahin trooper ahin trooper Eba esi nsuo be dum jo akoto nsuo be dum jo akoto nsuo be sibipu waso de ka eba yesi wuti pupu na wudwane wuti kokko na wudwane yabo ye kusanti amwa ya bro Kwame Nkrumah yema wojo ni anemu nti oluma no nyina ka me pese me hu ade a amwanya 91 years 91 years nanti koba hu ade 91 years no menye kwadwofo 1 ya se ya so ba fe ya se me wo banki fu be sa ha na hui na be po miensa ho afi so badwo obi aka se manya Yeboah emaye exercise na me pe ma na me hu ofe tie nti usina de man exercise me kan ama hwe me pa ma mi kura ma pra ne pen mami wa ne wa pen ma pra ne pen enti na ya za wo de ma na me hu ofe Razi yangu Obani Mavo otu obi ka je se manya no oboa na maame abro bi so ho maame no so ebeka na sem se maame no kopa maame ne pen enti obehia maame a pen ne pen au Langabe 93.3 FM champion station. As usual, when you wake up in the morning, they are the people who give you fantastic and courageous and cheerful sports. That sports too is not the only sports, or local and the foreign. All is abundant. Ahenkan FM 93.3 champion station number 1 sports back pe aba unanga ugbo bawo. Usora nupa Ahenkan Ewia Ahenkan Enumre Ahenkan in the midnight Ahenkan FM. And let me tell you something, this station is a fantastic station. You can enjoy yourself, courageous and cheerful. Okay, young call the second half of this program. It is exactly 9 a.m. 1, 2, 3, go! Ahenkan no Nkrumah Odi Ahenkan Kwame Yeboah wajinija ojidim Ahenkan no Nkrumah Odi Ahenkan Kwame Yeboah wajinija ojidim My name is C.E.O Of Odi. Metie Odi Ahenkan. As usual, when you wake up in the morning, they are the people who give you fantastic and courageous and cheerful sports. That sports too is not the only sports, local and the foreign. All is abundant. Ahenkan FM 93.3. Jump! Who's singing 93.3 FM? We are the best in the East. Radio Papa. I am a few. I see my son. I go to market. Mr. Kobe, Mr. Dennis, Mr. Katia, Mr. Mamma, Mr. Papa, and I'm your man. Mr. Mamma,
were so sweet. Thank you for the food we eat. My name is Joseph Blanca, the chief down for the merchant team. This station is a fantastic station. You can enjoy yourself, correct yourself, it's a fantastic station. You can enjoy yourself, courageous and fantastic radio station. Ahenkan Sports, number 1 sports. Ahenkan 93.3. My name is C.E.O Of Kwame Yeboah. C.E.O Odi Ahenkan. Come on,
mesu, my baby. Music upon music. Jesus, Ahenkan no no gremu Odi Ahenkan Kwame Yeboah wajilija odikem wedum Sana chida Debi asodi kunim Diamu hunyina Aya chasia Fekwa ni ebebie TV Ahenkan 93.3 FM Station Say na me baya Apo Sekedi
Kwame Ahenkan me baye. Ajira mawu ninu ye. Obowa otake awo na bebu. Ninu ye. Obowa otake awo na bebu. Shout. Wababa for your man for Martin Ahenkan. Kwabina Kwasite. Kwabina. From Tobra Kasiabo. Afia Ampafwa. Kwaku Anu Kusibuadu. Agempa and Adepa. The most beautiful. Thank you. Sports update. Sports. Joshua. Kofi Ajiri. AJ. Opoku Ade. DJ Nelson. Brad Nelson. Akolo meow. Free Casso. Free Cass. Drive time. Drive time. Akonkonya say pen otua champion. DJ Apuzo. General Manager of Ahenkan FM. Chum. The fish. Radio papa abuzege. Ha akrobato hwen awode ka. Tim za hwen mu odu. Organizembo. Radio papa abuzege. Thank you. Dima chara on kwasolio. Sir, that's right. DJ Bummy 2, that's right. DJ Fishy, Mama praise the Lord Daba. DJ Fishy, and no kwasolio tight. DJ Fishy, and no kwasolio to correction. DJ Fishy, Ahenkan 93.3. Oh! Yete soboso, yesi sujaso, yampaba, te soboso, yesi suiseso, 93.3, Ahenkan, the best station in the east. Kwabina Kwasti, Eya mid-morning, Ahenkan mid-morning. Eya mid-morning, Ahenkan mid-morning. Friend is say, Obuoba, for your man for Obuoba. Macho, Ahenkan machi. Macho, Ahenkan machi. And them. From to Brakasia boy, Afia Ampofuwa, news edit Ampofuwa, meow, Eya meow, Kuzi Badu meow, Eya meow, I do pedu mercy, I see I do pedu mercy. Paul Wamantamo, Agenpa Neda for me. Paul Wamantamo, ye. Agenpa, Adepa, Agenpa ne Adepa, Agenpa ne Adepa. Pow. That is the new team. Now to the drive show. Drive. Power drive. 93.3. Station EDA. Follow me. Me say a power drive. Kwakunkuma frikasi akwaba drive ori abomu konti police aba konti akwatonsam akonti akwaba worship konti akwaba drive frikasi now to the general manager of the house akwaba drive what's back kwakunkuma frikasi program set of Ahenkan FM, deputized by the great Brown Nelson. Akolo meow. Brown Nelson. Akolo meow. Brown Nelson. Akolo meow. Akolo meow. Brown Nelson. Akolo meow. Brown Nelson. Bam. Now to the general manager of the house,
Kofi Otuo Echampon AK DJ Apuzo Marketing General Manager. God bless you, Paul. Wonderful job. Ahenkan 93.3 FM. This is the station with the heavy equipment. Adam Yopo. Otue champon. Otue champon. Tina kwankwania. Otue champon. Miminde bia. Nume mana kwa pimusi. Otue champon. Titi wo bi ka titi wo bi chere. Titi wo bi ka wo bi chere. Otue champon. Titi wo bi ka wo bi chere. Otue champon. Emma yuwa wa hey. Bako di adipadu mas na niwe fampa. Emma yuwa wa hey. Nano wa wone die. Oso akanka siema ono na okono. Efia mpofwa kwa la sepeni o Efia mpofwa wegwan wa yesa trohe. Efia mpofwa shela yu. Efia mpofwa Ahenkan 93.3 station die abo zedi. DJ Fish no Odi ne jenga famu. DJ Fish no Odi ne jenga famu. Obogu mechi wa Oma mi instrumentals. Minsu me de rapwa. Anasa me de bonum. Radio ni din the sign. Ahenkan FM niye. Watching my babu. Facebook mo de mo pa. Baby ye jina so. Baby ye kuremu. No pack of menum radio ni so de pa. Amanyo sema fisem. Apo mu din wonsem. Ago prama wonsem eni kan wonsem nyina. Abu no do so. Yesi ne kuso. Yedi bra wa no pa o. Ewia ye ha life wa. Ope baby abodewu. Afaju medi ho a. Ahenkan FM ni o. Achima babu na yego. Ahenkan na yewe. Achima babu kinkunye. Achinkwana na meyi. Ahenkan 93.3 FM. Station there. Yeah, abo zege. The best in the East. Azegewe. Abo zegewe. Abo zegewe. Abo zegewe. Now to the towns around. DJ Odi Ahenkan Kwame Yeboah. Fantastic. Nkwana fantastic. Oh, fantastic, baby. Fantastic, bobo. Fantastic. Achenkwana na fantastic. Now to Wanchi. Achim Wanchi fwe. Yay! What's your waffle? Mwana. Wanchi. Takurasi. Achim Kusifu 93.3 FM. Thank you. Si Wanchi Takurasi. Achim Kusifu. Swabe mo shaho. Achim swabe mo shaho. Kede ni bodia. Kede ni bodia. Adani ade ginginga. Tafuo mo jeduro. Aya nunu biwe. Aya sese biwe. Anavongu. Aya sese biwe. Back to my hometown. Asenia boabo. Yeye ntafo ni Yeboah asenia boabo. Achim odan so ahinkro kese achim oda. Kotokuma hinkro ni o achim oda. Kotokuma hinkro ni o achim oda. Traffic light bako enu so anti menso. Traffic light bako pe enu so anti menso. Achim oda. Ya traffic light bakupo enu so anti menso.
Makana makai, maka makai. Me kwanka ya kwa twasu maka makai, maka makai, maka makai. Me kwanka ya kwa twasu maka makai. Inyo, Yesu ni mamede semere. Papa de Saint Joseph, no way. Yesu de Nkwanto, my fabombo, ya, my fabombo, ya, Mako Sunday school denya, Makosia Bible Monse, Namide, Abomeba, Mako Sunday school denya, Mako Sunday school denya. Makosia babru muse namide abomeba makosa des gudenya yen ara ya sasini eya bodin de mayen budana na nu regu nyadeto wo mayen adrume ne wonsoso sebe ye gatwaso ozanga jengengani ne abazamin gumya adiya bremu amaya zatibo atumze Oma yusebe yo zamani sarinye yo ayazana ose oma vubra neche oma yusebe yo oma yusarinye yo ayazana ose oma vubra neche. Thank you mibo. That's right. Yes, we are for no doom. Debbie, we see me chankasa. Nay, the doom you know. Yes, we bass as see or befa quatebia. They told me also. Or catch you say. They did a kubebu. I saw the name messing for floor. Nansa, about sorry. And Nansa, about sorry. Yes, you catch you say. Kwame Kwe. Minya munyankada she esma ho konkono oba betamu mankasa enu nti besi muye bra ashiache bra ashiache washiache yena sakra wadwen obesha na wonso washe ashia ma wasensensa oshiana oshisa oshiana oshisa wiyo beku wiyo iprao tramonu beku tramonu iprao tramonu beku tramonu iprao washiache washiache sakra wadwen oshionu ni vasubia tramono eseu tramo beku Makona menyasem Allah Akbar. This is the station with the vision, and the station is the best in the East. Come on, yo, Achimansa. Come on, yo, Ufie FM. Come on, yo, Radio Biak. Come on, yo, Ahenkan FM. Come on, yo, Bosume. Come on, yo, Ochimai. Come on, yo, Kutokumai. Come on, yo, Achima Babo. Come on, yo, Mfamafa. Come on, yo, Edio. Come on, yo, Abubu Pro. Come on, yo, Apadasu. Come on, yo, Yahu Chile. Come on, yo, Intiminka. Achimansa Mude. Kutuku Mude. Bosu media mo honkai. Radio back mutin kwampa. Ofie e mammo kafra. Ahenkan musumunie. From my boy amoye. Baby you go to from. Ma for da from sere. Mama gaza yan sode. Kristonia nam ya sode. Fenia ya war map. Ye betiesi town. Your bompa yes ofie. Nyaminti mbaba back. Enye da mo beso. Kristo nan kansan kamo ho. Yaba say ya besum, no dirty competition. Basa happy one, ya word ya na ya nyede. Month one na beche do ya de. Next one Ahenkan ya dikai. Ba yanche ya konka, ya greeny, ya
It is so, yet the first, no coming back. Program no a yet tight. Ahenkan Machino, Kwabna question Juma, Yamfa won't go afternoon. And no your sports update. Hey, Joshua, or the Bopokuware, AJ, Kofi Niye, none near the say, Draguma, no touching, no bending, no cuffing. Edwanumra drive, Ahenkan drive no, and no ya kwaba drive, Kwakunkuma Frekase, Omo Ponsu Veda, Lucia Cassia Bobeba, a fiampa for unity, Kwakuan Kusi Bwadum, Adipadu say, Onini Nia Grandpa, again, dear your papa, and then no your papa, no Sia Cassia Bosia, you be come to ho, 1 or 2 big babanso, Femantan Jim Konya. Follow me out, follow me out, follow me out on the wine. On it, Nelson, Omukama, don't go there, don't touch it, don't break it. I'll say, TME, program for the unity. I've been pound and I'm on tour. Odi Ahenkan Kwame. I've been pound and I'm on tour. Odi Ahenkan Kwame. Memin debiati, and no yasemidika. When the back here back come up, when the back here back come up. Memenda, and the panel soon copy nundi. Kwesi Ahenkan Church, Odi Ahenkan Bemaba. Kwesi Ahenkan Church, Odi Ahenkan Bemaba. Bogu Musavia, Buffy très bien. Mamoure Facebook, drop your comment, say hi, 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 hi. Ababu damno, eso bremu ho. Ye, Ghana pen for ya bro. Ghana pen for ya bro papa. Abro de kumu, Ghana pen for abro kumu. Atna wo ma bremu asai, abro de kumu. Abro ne kumu. Abro na ye musao, manitua na adene sei, obia nkoka. Yes sorry yes Johannesburg there warfare. Omzo mutu diamond ni bi kona kohwe grunim. Ya say ye die. Ghana ben boy abro ne kumu. Kabre mu da wenka fe yi pa. Enga aboa aye friend enam nsum nam fish ne mu wanitua. Ezan samu se bremu nti. Ana Ahenkan FM. Ya fish ba ku aka. Ya koyi na betrai. DJ Fish. Radio Papa. Abu Zege. Thank you. Obi say you from me Francisca Ajimai. Me hwemo Facebook. No di Ahenkan waja piece of mana. Adu waja ku Ahenkan FM zano. Omyan kwa swale. Acha radio no. From Nanani Mo Justice Ahafo. Wasi dan dadi aso aba. Wasi good morning Odi. Wasi wo me catch your play. So wa anya radio man can't me radio bia. Onyame wo se ba radio presenter. Ha! Adman abon sa no. Mebo. Obi dia kram ye ni ye. Anka me am dia. Stephen Bottrick was me here live free Amsterdam Holland. Wodi. What's her baby? Say ho. Pono. Obeti king. Obeti bobole bobo. 93.3 FM station here. Bobole bobo. If you do chumwa, obeti bobole bobo. Agari nyanya, obeti bobole bobo. Kufia nani, obeti bobole bobo. Ya Georgie, obeti bobole bobo. Miame papa, obeti bobole bobo. Meyere do fo bako, obeti bobole bobo. DJ Nesri, obeti bobole bobo. Kofi FM, mobeti bobole bobo. Achimansenyu, mobeti bobole bobo. Ahenkan FM, mobeti bobole bobo. Mosumefu, mobeti bobole bobo. Sewusio, Ada Yesu beba obeti bobole bobo. Sewusio, Kwame sewusio, Ada Yesu beba obeti bobole bobo.
Afe ababo samanfo 93.3 music upon music music upon music music upon music ababo samanfo mudie register nie kogale oko kogale oko ofiduku oko oduku ko kwajoduku oko miame mame oko egwu afrakuma oko hambiem oko kwagwamba tie oko ambate wa pasi ma fans ni wu register mi bobo eye eseye de tu pasa otu dia shadau timu de mu telese no oko adwa baso oko egwu afrakuma oko sapon oko egwu sapon oko ambate oko ambate oko kesra mo hia oko sram oko duro kofi oko kofi oko okielo wai 93.3 FM ya bo oko ani pa ko pa oko abo nkwampo oko mintu minkan oko ya che wai oko ya che oko man bi em na oko o pa fans ya onko fans ya onso ko Obisa, where is Ahenkan TV located? There's no Ahenkan TV. Ahenkan TV no Facebook away. Wabata wo humba bi Ahenkan TV wo. Oh Mr. Babu. Ada Steven, also Odi, you are dynamic. I'm watching live from Sehi Akateso. Akateso, okay. Akateso ene Okutoso. Ni nyina so wom. How Odi Ahenkan, my love 93.3. Oh, Rauf Rashid Adam Ibrahim 93.3. Osi good work, bro. I'm watching live from Alpha region. Kukum. Mr. Femi Youngson Matu live from Takwa. And your Takwa de Uben Afamasia Kutum. I'm watching you live from Dansum and Shaibu. Greetings to my mother, Ma Kate Mensa, aka Auntie Amadonko. And my lovely daughter, Anastasia Kate Akosia Echampoma Mensa of Achim Odankwanta. No. Oko, mambim. Oko, abo. Oko, SK no so. Oko, oko. Apoti mati sabri ya bono nkuno apa usimedu ya sanai among for send me private messages that might confuse kakraro. So to you, the Director General CID Republic of Ghana, C.O.P. Yeboah. Thank you, sir. Ayo. Papa waba yeah. Ayo. Now ya fungu bo. Ayo. Empire bomb ba. Ayo. Esani bashanechi. Ayo. Ahenkan FM ba ye. Ayo. Na ya sha ya brabasio. Ayo. Tete ha. Ayo. Esen from Biafra. Ayo. And from my need to mudende. Ayo. When we are more border. Ayo. Redwa inyenya finpo. Ayo. Ese wabu patu achini. Ayo. Missy Eben and a reho. Ayo.
Ni baba nania eni so ayo. Ah, na mo free him baba ayo. Sa na wi mu nyanya menden ayo. Munyami anda wo me ayo. Ese ya saba enframem ayo. Unyon kwa body share ayo. Aya sanzo fasi udi anwo ayo. Tena second ba ayo. Anwasi ayo. Manya kambio ayo. Enframedie ediewu ayo. Enframa boni na faye ayo. Minkwati ya ayo. Mona muda from no ayo. Muba swale na yahe ayo. Sana nyame kaya ho ayo. Wa hu ye mobo ayo. Ena ya baba ki ayo. Eja bofo ayo. Onu na ne nam wa paso ayo. Sisi awona mnewe ayo. Enflama de ko ayo. Enama ya huni say ayo. Enka wodi baba ben kwan ayo. Enflama ma so ayo. Hey, but ya ne from team ayo. Asema befie ayo. Ensunyame wo ho ayo. Nanu Enflama faye dia anyo. Amunka radio stations I open ha. Munka ya wai. Na yebe. Po ba kubo eche kuri. Ana no yedi. Enflama hu. Wa me la mi telephone frère. Hello data. Nam say yes. Na ti say. O say anya. Ala ti na anya. FM team. Wana ti ayo to hwe. Wana ti ayo. Ma ho po no. Abia kwam. Achichi. Ubi abatichi. Na sa minka asimbia. Enza mafofre. La ne brenke. Wana afra no. Hello wana. Uyo obiara. Okay, wa be frefre. Di obeso busebusia. DJ Nelson ne ai akolomia. Ufrefre pum aboata. Hello. Ufrefre pum. Yes I. Anybody who that's frère. Hello. Hello, Kwame. Yes. Me wo. Mami. Agwe nya kwa. De na me sha no ase. Adum wo wi mu. Mu na nka wo. Dia wo pe bone pa de sha kwa wo bia. Enyi ni die ka. Awun wa fra radio no so afra no. Den na pa no mama so sa. Mi sha me bo se mita. Tete, na we program me fra wa. Oh. And that's why mama pass because my trip. Now we can come. Where is Papa Yesu? Na me sit out. Me da se. Now where should I know? I don't know. Okay. Mo ani Ziggy. Paya saponyo ma me maame akua nyiku a. Adum wo wi. Oyani no na ene ayo divu. Agwe nya kwasa monfre. Wana mlaso. Opim so je rap na fa on. O ka tax na was on them. Ano pe de mi gremo dan so ma share bu den. Yo, dio. Ana pe de odi why ni na o. Why ni na 300 there. Wa petuma papa. Yada mo ase. Yo kwanu ku. Yo kwanu ku. Mama ntia me mama. Yo kwanu market mensa. AKA Antiama Donko or Odan Kwanta. And I said, me baba put ana sasi ake akosia esampo ma mensa
ono so odan kwanta ana me anu aba asasi DJ wawa o sremu atema to bi edendende thank you asasi is na proper atega na pa penipa odan ono so atema to bi ene ne person ana me aba Kwame Nkrumah a otega na nyina ti ono so atema to bi metia atema to bi efu nyina etie misabe nyina thank you so hello memwajo yeja o ali chefra saka zafre mukasa su jueni kwanta mwankwa sole oh na mentina nkwa sole kubolo me de ka krebi agment yo yesu ti o ya da radio so say yetunkwam so de bia utumi uye free kwa utumi bana o ba ti awie nkaka nkra yo me bisa nyum kaka sama mikum wo kakra ko jueni kwanta fo mi ti obia that's all na wankasa na obobo for yamanfo me director ba ko pe ono pese network ba yokumo network mi wonde mi tio ona bo pon ko ma say amana network mi la mi tum mo oya de me wajo ado hello me wajo nio na bomo nyame adumo na nfe Kristo adom enra na mi fa discadro book ni bi on so amba ane akwaso ati Ahenkan FM o me program so be chebi ntu frɛ na nya bia why yo mate me da se metia mabusia fo nyina wo asema abo thank you hello me wajo lejo so baba bros aga da frɛ kasam go fa kasam free asante atma mentia kwaku anim kusibu adum krom papa yanko odi rap na nsanyo na hwegu o maye upa mo rap on ye pa mo rap Allahu akbar ana so de o ye dwuma ni yenti onko ani nyinaa Enkwanu badmo from morning to evening but be anu ase zigibi wa kwam sa akolo mi anu nyani para wu no wa jimi akolo miao enye ni pana wu no akolo miao hebe nimniti ne nane nsa Friabu Kodiamu, Nehon Grand TV Po, Oni Po Yetia, Nelson Mandela Papa, Ochimini, Ovre, Niguro Mudi, on Tambo, Abetra Bwagwa Mananiaka, Ninti Mugani, and then me back Romuhe, Nividia Kra Assessor, Nini Pedians Wassessa, Dodi Gibeni, Babara, Nassing, formerly of Peace FM, and they were Ahenkan Kwame Yeboah. Ahadie body waha ahadie manchi waha no anase no ba fios mini uvu ma nkwan azo ya kwoma mini uvu ma nkwan mi gramba be kroba Ahenkan FM kroba erara nkwan o erara me pomba mi ja gas ni bi na me da ko face o Peace FM. Hello. Hello, good morning. Everazai. Nanzobiam. Akwabia bako de. Oh, ibia boko. Yeah, me ase. Na ka zafre. Oh, me ka zafre atumada. Odafo. Odabako de. Oh, odabako. Ede ya me ase. Okwati ya ubitami ho. Question be. Anka mo se bia me ka zafre ni. After driving here, yeah, and the mo. Said I give you society or after drive no. Who got the free? Because I free the now. What to say? No. Yes, sir. Odi your name me bo abaso because unim Ahenkan ba you know. You can't see your college now. Me dear after drive, you're the premier. Okay. But me back will go fix us. Omo can one and bed and Fabia never. Okay. Oh, yeah, bad video. The bear yen camera. Okay. Start time now. You didn't want them with another. Titia.
Now, who assess the performance of Ahenkan FM? Aye nyanya afia. Who am saying? Obi ade. Oh, Ahenkan dear. Me dear FM. You are on the right path. You da must say. And by any other say you pull it. Yamebe adomna jese. And to us one number. And to us one number. And Odi. We dear, my dear Baku, Miss Rawayam, just said, name in account. Who say, yeah, Kajuma, yeah, best year on Nanka, multimedia side, and fun multimedia. Yes, throw a young finding kind of to my then you bear your best year. Yes, I am more this year. Yes, I bet me, I come over when I enjoy the other way. Mate, you bet to one among Yamini Abuafo. Mate, yes, you know, thank you. Yeah, Akoko on the drive. Who free me free room. On the drive. Who free me free room. On the drive. On the drive. Na as you said about na akwaba kwa enya no ha so aka kolomia ho de. Munyina yi. Da be koma bom se wi eja ntofia de be ka. Prof. Ahenkan Father Dixon. Ahenkan Father Dixon. Father Dixon when you show. Me buy when you show bia. Father Dixon the guy show pile. We are Charles say bia ko je na 512. Okay. Me pamba. Oya asapona mame. Fishy. Onya. Do wenya bia ya asapo bia enko ya asapon. Yaw sapon. General manager is back to duty. Shaba. The last track for the day. Thank you so much, DJ Fish. I love it. Amana ni sunja burade. Nia asandanu sunu. Amana ni sunja burade. Nandi ya bi hanono. Amana ni sunja burade. Na onye bi. Mami akwenya kwa. Uko di brand tifo. Enya ni bia bi kwa kafra wate. Amana ni sunja burade. Kwa misimisi ye. Nia asandanu sunu. Amana ni sunja. Odi Ahenkan Bama. Nani ya bi hanono. Amana ni sunja burade. Na onye bi. The legendary Yasapon is fantastic. Adomu oyim. Oyeni nana. Nedie. Ayo. Mimpa boli se adwumafo wa hai. Onyame nhira omunyina. Na mo mechime. Ewrade nhira mo osika. Onhira mo onyansa. Onhira mo enkwa. Onhira mo ahoden. So ma giatum. Samini hampono. Omo beso adwuma mu amame. Nedie. Wayo. That's right. Cuba. Bibian Swanradia. And now you're meeting some changes in our programs and our hierarchy. The new general manager for this beautiful radio station is Mr. Otuo Echampon, aka Apuzo. General manager, marketing manager, head of events and planning, His Excellency Oboba Ofori Amanfo. Efia Ampofwa keeps her position as the news editor for Ahenkan 93.3.
Sana radio going to head of the technical team, the Great Zig B. Program said Kwakunkruma Frekas and the deputy program said Nelson Ousu Oke Nelson Akolomia. Head of sports Joshua Ajanin Boateng. Bra Joshua. Buafo Eradia Uche Nyankaso Pempe Buafo Eradia Uche Kunafo so Yeni Chigina Phobia Asem Nina Shawunsa Bible Fueje Yeshua Yebede Umyankan Yahu Yamidia Obeyamo Onyuma Bembe buafo Eradia Uche Nyankaso Bembe buafo Eradia Uche Kunafo so Yeni Chigina Phobia Asem Nina Shawunsa Bible Fueje Say Shawa Give day MC Brand TSC Only OBNT Orewa. I hope you are doing well with the family. My name is Eyimba. Ampem Kwajo Dako AK Sanforce Ventures. I say fire. Cuba. Pampa. Namisha Amagana. Onto young Kwanem. Omoko to Kumai Busume ene Achimansa and a Buaka by my. Within the Odi Ahenkan Kwame Yeboah. Or don't for Domena Bonibia and Tuya. And the Mrenu in Siacasia Bobetimenka. Namedi Ahenkan FM show Radinsa. On one Casan Faninsa, Nabatak and Nabasa Casiano of a Mosubai. A Radinka at Tifo Moncoswani International Dream, your former Monfan chain, your chair Montane, a yard some Moya Basso. I encourage my four, meaning the Americans are Radin Cosway Shramo, some Majo Pepa, Namo de Tiha, Namo Shagumay Samam. Yaminti Mobre Enyekwa. I am off to Peace 104.3. Thank you, my DJ on duty. Yeah. DJ Fresh. Yeah. What a fantastic DJ. Yeah. And to you, Ziggy B and your boy. Kwame Asante, my namesake from Achim Akokwaso. Enye Fediagro. Enye Fediagro. Kawakuma. Tuya no bediamawo Kawakuma. Tuya. Young cry, Bibi Radi, Yanana, Mini, Mi Bissau. Bibi Papa no Yanana, Ojidinye, Mi Bissau. Epoya, Atoye, Etifi, Anafo, Ubemso, Unifansa, Zawujidio, Zawujidio. DJ Nyame Shraven Tiasie, Unmagumani, Abominable. India, Mini Wuche, Asam Kakrebi, Abraham Nisara. Onya na ni daswasa sasa group ebi Nyame shani eni monya tie minim se wo hawni wo mari eye Nyame yeni so minim se wo so wo si enche kra
Jam cry uzi. Jam cry ni wabobodi. Jam cry. Jam cry ni wabobodi. Bibi nyame yonana mi bisau. Bibi papa no yonana. Ojidi mi bisau. Epoye. Unyame wo ho. Atoye. Unyame wo ho. Etipi. Unyame wo ho. Unyame wo ho. Benkumse. Univanse. Zawujidio. Zawujidio. Envao. Ujidio unyinio ya number 1. Ya number 1. Odo opa jidi upa menyini ya number 1. We are rolling new programs and I tell you we shall shock on our mind. Unyami waha. Unyami waha. Mama. Yeah. I say well done, good job done. Why are they? Abegini. Mempoyo. Mabanu pan enumrenu nsianka sebo. TV. Oh, anafwa. Zawujidio. Zawujidio. Fiao Achimasane Abuabo market Mbito Kobi Mbito Jene Mbito Nkatia Mbito Momone Mbito Momone Yes all peoples Abozege Boyanyom Yehu se yeni aje DJ Boyanyom ni aninye no ha Mapon Yaminka mo ho no nyimu yi o Kristo di mu nti amen. Cry.